clear tu le ngai thla tu te pathian ni chi bai le vek u le tun tuma chuan ni zana ma pre-season tour in khe result ngai nom tak lama train bul kan han tran chho nga chumi zolama football thuleng te kan thlerin kan ngai thla ho chhole bok don nia seng khan ni zana ma pre-season tour an khel no la chung lama tang chuan tran chho ta ila ni zana in khel mu nom taka Snapdragon Cup final United in ne nan changa an Kingway Spanish La Liga club Atletico Madrid chu goal khatin an ne hein kheren minute nga neleka velam sira kokean ball khalin Ahmading Ortiz ape pheng hala ani hian velam kela tanga tautura ball vorlutin gola athlok lut tadai maya sikhat fain ma an shroita ane minute somna Mason Mount an Ahmading Luke Shaw chu ball pe phein ani hian gola marzetin apet ngala yan oblak chon thatakin alo dang thong minute som parukna amata point goal shot thatakin anei leya hepo oblak chon thataka lo dan sak lein ache thahle minute somnga panina leisi chon boxa ball lu puin Atletico Madrid player Castillo chon atitlu pala penalty achoi penalty Brian Mbeumo chon pe tin veilam kila apeta a goal chiang le an sipur asut zuita ane second half minute som sari palina a goal le oblak thlak tu Esquivel chu ache suala Ahmading Mendoza ball pe phein afu tok lo ani po first that's alo thatok big lova ani hian pass sual ta zawin dinglama Fletcher chon ball alu pui ngala alaya alira ball da lutin across thle Mbeumo chon goal a pet luta goal khatin ma an shroita ane minute somret palina Sergio ball pek thatak chu ben changa ron lut Morten Holman chon goal a peta goal ban pet perin Atletico Madrid chon an ui hle ane hemin nu hian thil thleng danglam aum zui talova United hian goal khata ne na changin Snapdragon Cup chu an choya he choi moinei atum thumnan an choi zuita ane pui ve tak chuan ni kan ti thayang ten pre-season tour po an hmang tha chho hle heti megla hen London derby in khel mu nom taka Australia Chelsea le Tottenham te in machona Tottenham lamin ne nan changa kim lova khel chung goal khatin ne na an chang he in khel han minute som pa ko ne leka a friendly lo ngal hle Chelsea chuak Gallagher chon la takin esugo chu atlo thlutop maya boina a chuak deuh lui ani red card pek ani lova awani hle ya mase anin ti boy re zui ta hle ani minute som pasarina a goal tange ya Chelsea tal boy zeu nang chingin dinglama Manor Solomon chon ball atlan pui ngala box bon thata tonali tan ball alira pe phein ani hian dinglam kila a throi ngala a goal moi hle Tottenham tana a game ma sabera goal a khung ta der mai minute som ni pakhatna a goal vele mai boka velama getenson ball tlan puhin alaya ball thatakin over luta Estavo William chon velam kila tau lutin an sipor asut palian takni lo ma se tau theireu phian mai minute som thum pariat na telan velama ball lu puhin box sunga Palmer Palestra le esugo te alam quality ra abung kwal deuwek hemi nu hianin gola petin Sherman chon thatakin alodan saklo maya Chelsea team vanei tak anne minute somni pakona RT Gray chon atnunga ding dan sotan ball abek pass phaya alo tol thupeka Joe Pedro chon ball he ronnang chingin dan so hian apot tunga la last man ani to wangin red card pek ani zuita ane minute somnga pahni na velam atangin Pedron ball alirin across phaya Estavoida chon ko zeta gola petin Kinski chon rangmang khengin abeng chuaka pui takani minute som ko pakhat na anin draw don nin alang towa minute khat pek bel ane pek bela chia hian Donly ben satang ron nu chuan box bon thret atrain alirin gola dingnam kila apeta goal ban pet perin heta hin Sherman chu adim thein arin oma space apezau le ava phak ta chi box si lova goal ban per le thi
Richarlison chun all samzating gola apet luta soyang khanin Chelsea goalkeeper Sherman ti solwang leu ane tihian hun atop zui ngala Chelsea player pahata tamzo ka hun rai tak khel he van doi zo ka antranga tin Tottenham Hotspur lam hian goal ni goal khatin hne na an chang zui ta thong ane anni ho ba kain Arsenal lam chon all sam takin hne nan chang ve boka ni sana an game khela Spanish La Liga club Girona chu goalie goal khat ngotin an sop hem mai hein khela hin atira tangin Arsenal team hian hun thra anin siam hal mol maya Girona lam hian an ngam lo hle hun tir lama Ricardo Calafiori chang gola atau lut ngei do ni hin alanga mase avani trum ani talo lau ane hemin no lokai ro goal kan moha la minute som parukna Max Doman an veilama tlan Kai Havertz tan ball da phayin ani hian boxa ball alu puya a first sets apui hle dinglam kila apet luta sikhat fain ma an shruai minute som ni pakona a goal le Calafiorian an veilama zoli satan ball alira da phayin ani hian engol sim tak kil tak a train dinglam kila apet luta moi dang dai tak ane anlak luthar ani boka a hmunom reu phian mai minute som nga na veilama tangin kiman corner ron petin Martinez sun dinglam kila thazetin atau luta an sipur pakhat chu arun suta ane apur po an phur le masen phur rei lutuk lava minute som nga pathumna a goal le ngal Lewis Kelly box pon theta ding Max Doman atan ball ada phaya ani hian thatakin a intran hemi nu hian dinglam kila ko zetin apet luta goal thum goal khat ani zuita ne hun tampo alem ha minute somnga pangana a goal le ngal Girona tlarnung te in pass suan nang chingin Ben Hoytan ama Jesus atan ball ada phei ngala rang takane ani hian rang takin boxa ball lu puhin velam kila cool zetin apet luta Jesus satang kan mutrin finish thatak chu kan mu zui le ta ane hemi nu hian goal dang alu bel zui talafa Arsenal hian goalie goal khatan hne na changin pre-season tour an hmang thatle in kheldanga Manchester City lampo an chaka an khingpui Inter Milan chu penalty peta an hne he in khelan City tan minute som palina Mubama chonma an hruina goal akhunga Inter Milan tan minute som hina Benjamin Pavard chon an sipor ron sutin goal dang alu bel zui lova penalty peta Inter Milan hi avani zoka antranga goal thum goal khatin City hi an hne ta ane inga po chuni ta se City an van doi de utepo kan ti thayang anni ho ba ka hian Real Madrid le Fiorentina te in machona chakjok annum lova goal ni ve in pe hin an trin he in khelain Real Endrick chon minute som pani na ma an hroina goal akhunga hemi no minute som ni palina Alexis Sierra chonin an goal ni na akhung le Fiorentina hian comeback ro pui an lan tiara minute som ni pakhanna Piccoli chon an sipur ron su trenin second half minute som nga pariatna Moiskin chon goal aron khung veleya hemi no hian goal dang lubel zui talovin goal ni ve in pe hian an trin ve ta ane ole khamichin kha inke result big chu han nita se pre-season tour an nei chho zel dona kan ron update chole zel thei tura te po ngai ta ila athange tin inke result azo ta boka football thuleng clear to lam tena kan ngai ven ber te a hianin lu chho vele zoi don ho ambul tran nan mo sala hi mang tai la thange mo salai kan hria ta in do tu anga angreng khop maya basic task nen soizom anni fe nu yen ni zanghan Trabzonspor chon andu thu anron soi vele ta Turkish lama hianin ani hi atlana angreng hle a hlo tur chungchang hian basic task nen khan anin rem thei chi alawa chumi hnuwa tlap dang zong chhole ta yen Trabzonspor lam hi pan arinom ni hin an soi ta Gianni Infantino point thu thar ani chunzom vele ta ama thil rom han na lo siam pakhat investor te hne na FIFA World Cup shal chungchang chu ti top tak thu aron soi ve tange nge ya norna anasat em wangin Gianni Infantino po hin akal pui tlangam talo ane
kan hria teng Gianni Infantino hian FIFA World Cup mai ba ka inala lian thamte chu investor kan hanti te hnena hral atum ni hin ta artar langa hemi thlop tu te hnena US dollar makta doi somni vel pek a in tiam nge mase arinang a in thlop tu anei thalo khop maya ti antum lo thu aron ti chiang zuita ane amai ro chu Infantino hian thlop tu anei chhechun zom ta zel maya tundin muna hianin UEFA mai ba ka continent dang te chun ani hi bang turin annor chho tran towa Infantino hi ban thut te po arinom Arsenal team tana inlan mek Christian Norgard point club thar anei dona nizana makan Fabian Tarnan danin Everton nen inrem na tlontling an nei ta US dollar makta doi livelin club pani te hi anin rem ta ane Brentford atangin Arsenal team hian Christian Norgard hi an la luta khelna munero achang tameu lo ane a khel a in bencha a thut atam zo ka hemi wanghen ama po hian club thar zum adu thu lo sei to hian tuna Everton team a kan mudon ti a chiang zuita ane Chelsea team po nana chun aron ringam angreng khop maya FIFA World Cup la ron lar ve hat nana doi thiam chun in Chelsea chu Premier League an champion tur thu aron soi nana chuan in ka doi thil ka manga ka thil hriat chian chu Chelsea team hi Premier League an champion don ti hi ani dang thei anom don lawa season tharlo tur azo huna chung ka thu soi hi adik zia in huang tin aron soi vele khau mai athu soi kha FIFA World Cup po adik lo na sa angreng khop maya Chelsea team hi doi lo tum le te po niange Sandro Tonali point thu thar aron na ya goal ro puizet khong tu Tonali chan media ten an zo na chu changin engwanga to ten ham zom nge ani ti chu achanga Tonali chuan ka chung ko tele kalaina hnaite ka zota chumi hnu chan thutluk na ka siam ta ani minute so matanga som panga vel chu keima po heng ka ngai to ngun hle club thar zom tur thatak tak ka nei nuala engwanga to ten ham pan ta dai nge ti min zo ta ni chuan ka chung ko tele kalaina hnaite du thlanna ania tin ke po hin he tlapa khel he ka chak ve shim bok ani malam pon pui ka chak emema chumi ti thei tur chan thei top kan chuang chu ti hin aron soi The Guardian in atardan danin Arsenal le Vinicius Junior te in biak na po akal chhove zel ni hin alanga chuti rualen lo chungchang hen anin rem lo thut thei ni in aron tar lang thong kan hria tangin Vini hian lo aphu tam angreng khop maya Real Madrid nena aninkar athat lo chan po ani ber nge tundin mona Arsenal nen soizom anni meka lo pek tam ngam lo ve angreng tak Arsenal team hian dor zui zel an ngamangem ti chu clear chho zel tur ani don ta ani Rafael Leo point thu thar aron neya Leo hian sum aphu tam angreng khop mai Leo hi tundin mona Turkish Super League lamin an dor meka kum khata Euro makta doi som pani vel lo aphut ni hin an soi chuti rualin United lam hian an lak lu don ero chuan hetang za the chu aphu don lo ni hin an tar lang thung kan hria tangin tundin mona Rafael Leo hin tlap thar zom tur azong chho me ka United nen sei zom ni hin Turkish lama po som tu thanem tak anum me ka Turkish League lama ero alu don ni chan sum thanem tak aphu ta ane United team lam po hian an hel ve mek boka amalam hunia chiang thoi te poin arinom Danny Welbeck point Chelsea team chuni zangkhan azom fel vele tange nge ya Danny Welbeck hian Chelsea tan khe turing kumni dai contract aziak Danny Welbeck chon Chelsea zom thei chu alom thu asoya anma chhop te chu tha ati thu le thei top achho pui tur thu asoya coach ro pui tak nuai in khel chu chak to thu asoi zui bok Danny Welbeck ki United chul chuak ania United tan thataka inlanin Arsenal tan a inlan le hemi nu hian Brighton team tan inlanin tuna Chelsea team a khel le don ta ania a football zin kong te hi a ruang angreng phian mai Arsenal le Bruno Guimaraes te po anin dor lo tling ta ti ni zang khan Fabio chon arun tar langa medical test te na hin tuna changrei lo te a anseng lu tur thu arun soita kan hria teng Bruno Guimaraes le Arsenal te mi mal thila chon anin remna arei towa
aman chungchang anin rem thei lok lo ane ni zan lama khan in rem na tun ting chu an nei ta wa Fabiana Tarlan hi chu achiang thokhat to thin ane tu na tanga rei lo te ya Arsenal hian midfielder thar Bruno hi an la lu don ta ane Liverpool lampoin Cody Gakpo man chu an ron chiar ve ta nge nge ya kan thria teng Cody Gakpo hi chuak turanga soi tam le ya a chuak nge arinom tun din huna to ten ham chon senglu an tum me ka Liverpool lampoin a chu an poi ti ta lem lo a ang hle tun din huna Cody Gakpo mana hian pau milen samsari pani vel an phut ni hin alanga to ten ham lama an hi kan mu thut te po arinom chho tran ta Gunners lampoin an tlar hung lam thuam chak an tum na konga RG konsa chu senglu an tum ti an ti chianga konsa senglu tur hianin sum the chhuanual an tum tun din huna Arsenal lama hin William Saliba chu liam wangin a chol me ka a chol rei ton hle chumi hmun rok lo khatu tur chu an zong chho me ka RG konsa lam hi an hoi ta ane tun din huna Villa lam hian an defender mana hian pau milen samruk panga vel an phut nia tarlan ane inga po chuni ta se RG konsa hi Gunners lama kan mu thut arinom Manchester United point kong kei kau chu senglu dan an zong chho zel maya senglu dan kong po an nei do ni hin alang ta ni zan lama khan English media ten an tarlan dan chuan United hen Joshua Zirkzee chu senglu United hen Joshua Zirkzee chu hral an du ve thawa Yove lampo hian senglu an du thu an ti chiang to hei hi United hian man tangkai an tum thona Joshua Zirkzee hi Juventus a kalti rin aning kong kei kau hi senglu an tum ve thungang in thleng kol dan kong an zong chho tinani so kan thria tangin tun din hmuna kon kei kau mana hian Yove hian Euro makta doi samruk vel an phuta Zirkzee hi United in Yove an kalti ranga sum engamazat an petel bokang chutiang chuan in remna nei pui an tum chhota ane Paris Saint-Germain point Ferran Torres chu an senglu thei arinom nia tarlan ani ya chuti rolin Tottenham le Arsenal te po an lang ve dek bok kan thria tangin tu hnai Ferran Torres sin PSG zom a hre lo thu a soi chiang towa hei hi Barca lampoin an pompui to ni hin an soi club pani te hi Euro makta doi somnga velin anin rem thei arinom nia tarlan ani ya ma se PSG lam hian an senglu thei don lo chuan Arsenal le Tottenham te poi an khan tho nia tarlan ani inga po chuni sein dor na he kal chho buktura ngai taila thange Manchester United point Lewis Hall chu senglu an tum nge ti ni jang khan an ti chianga team tokin tarlan dan chuan atum khatnan pa ngai takin an dor tak thu puan ani Lewis Hall hi United hian senglu an tumna arei towa aman atam an ti deuh nge an dor lok lo thung tun din hmunain Lewis Hall hi Newcastle United hian amana pau milen somruk vel an phut nia tarlan ani me ka United team hen the cho an poi ti ta lo ni hin an soi United hian left back thate soitur an nei tam lutuk lafa chumi tan chon Lewis Hall lam hi an hoita ane Lewis Hall po hin United zom a hre lo thu alo soi towa United nen hian anin rem thuai te po arinom ni hin an tar lang ta Liverpool lampoin Bradley Barcola chon senglu thei arinom chho ta khop maya ni zanama khanin team tokin atarlan dan chuan Liverpool team lam hen an senglu trap nia tarlan ane Barcola po hen Liverpool team zom a hre lo thu alo soi towa ma se PSG hen amana pau milen za somni vel an phut hem maya hei hi Liverpool chun harsa an ti ta deu ane ma se hetiang zat hi the chu an tum lova chu tiang zat vel chon inrem thei tura ngai ni hin an tar lang bok Bradley Barcola mana hian an tardan dan chuan Euro makta doi za vel Liverpool hian an the chuak do na chumi chon an inrem thei do ni hin an soi Bradley Barcola quality le a khel dan te han en hianin Euro makta doi za hi phu kan ti hlomem le Soboslai point to thar aron neya an coach thar Anthony Iraola churon fak le yin tundin huna chuanin an team mamo tak nia a hriat thu aron soi Dominic Soboslai hian Ernest lo chu akap tel zeu nge ya Soboslai chuan coach thatak ani a hnuai khel anuam ma kan mamo chana chu ani nge hi ani kan mamo takin he team aron zom thei kan tan chon thil lo mom tak ani ya mabak po kan nei tam hle
coach lui laka chon be seina kha kan nei tam lo thrina tuna kan coach noya ero phurna na sa zo kan nei ani tin aron soi khau mai FIFA lampoin Argentina player paruk ve chu an shrem tur thu tarlan ani ya FIFA World Cup lo omle tura shremna antok don nia soi ani tlat mai kan hria tangin FIFA World Cup khel zotak final a boina chuak loi loya hemia bol tumtu player thren khatte chu an shrem tur thu lo soi to hian tuna anti tumang hian anti tak tak don ta ni hin alang Arsenal point ni sang khan thu thar an neya Hugo Camberos chu senglu antum thu puan ni hian Tottenham chu makhal antum thu puan ani CONCACAF Under 20 Championship a che thata kumsom pokomi hi Premier League ka kan mu arin oma soita kan khan club lian tak takin an hel me ka Arsenal emo Tottenham lama akal tura ngai ane ole khamichin hatun ruma tan chunni mai se clear to te ka channel min ngai lut sak thrina in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lama tan min han lak pui le tawla thungai nom tak te nen kanin mu chun zom chhole zel don ya